jinglap iki medyap jungka wei kalong kumi bat ikun sherang badang arnai jungka na kecakapan lang maksnong langtor East and West Khasiels District kala pensuk jer bat penpar nyang kriat iki bobun kamtam hadian bagi henmen bat bahayang kani kalong kumi kim priang bakan dai kecing penyap delade hendai ki suba bla dan bla shim iki kecing em jungka kani kalong kumi ba arpsan snem kerta kala tip kerteng ngukong dari shaling do kansi rengkat ikun jungka kila jarngai kijan miet shitrek ulber arja opsan bat nakaliang ki bahiyeng ki lawat baro shimit penban kim lap ksai bat kani kala penlagi ki bahiyeng ban pentep shigi bor pulit dai tat hadu ke step artrek ulber arja opsan ading ke jingwat shnong lalap iki bro arngut na ketiki caka penlang ketiki shnong hakapor kendai bici men step hakabak bor pulit ru kilawan ban tokit bnya ki bahiyeng hadu bapelaj igane ke khubor mentaka sengi laitrek ulber arja opsan kidang aban pendep postmortem kita shikmi shikhun hanai grims kat bagi bahiyeng ki badan halangtor kila penpa ba ubrio ubah kong darisha ka penkam kpai ikhun chongkai ukentaj ban kam khun bat uber ngamika ki bahiyeng ka kong darisha kila dep ucor de HR ki bor plate ke Mairang police station bat kentui ki bor ka an ban toket ban lap ik badan kti kila ong ba kam dai ki ching penyap daladi rega de ching le dusman ki ru trangsnam ki bla shem ki ching em kita shikmi shikhun kajing semua pajano kajing semua tu dah ini para mak bang kuama ban la be we balik tu semua dia kena para jangan meran ngsikun dan waktu pun berang rid mak kila tu semua bat para kami ini ikon maba uang ba ide ta ikon jong itan dia kena para jangan ka kami ba ide pa jong ne long ma enang taruh sebab long ngi ngasem utau pernem udang ditin pernem kay ngi gibahi ngasem nya ka para jong ba bakam dai pan ai pa ne dai kun jong uma te ina kalyang kay ngasem te ngidan ka jingta ma ba kan ka para te ka dai long ka ong hak ba udai ka para jong ara dai ka para ka ba yang ngejebut sing pakhat ma kini kisngi kiba kan sa ijin ta na nangi kiba yung sama ay wala sikit dito tong kanjok di na kiba yung sama yung kubangan din siya bangan man siya na dito sa kalkungsan da minsan lap yung taga met kabatan ta po bata ikon ibadang tida sayo arbanan ta kisngi kayang nakaliang kayang kasemte long pa may kubod jong kaay ba kan tray ka hak mo ba hadu bang nalab ikta kinang lekap sige pemban sa ko iman sitong juria jingle peman jingle pun senyaw dia ketigin simbri mo puno tak strip ni long tagi kikon swet bala ime menta sa kanika para ko wanja ne mo ini yang nasa ni daw long tang tingin pero kibaduk mo kibachingjat dengan kaparo yung odo ini kikan ki ini seng malang na deng kidan to masim siapa yarap lang yang kayeng kasamuri kendo ikini gijing hindi kan yarap no kan aim sim lang yang lang hapdeng kong lang kaya na kaduduk ka dalam kamet ka ba kanda day ka ba yang haha ka jimuti dekat batas masuk ke dalam dan ini lengkap. Tapi ini ya kelak kamram lagi ladai beguna bagian lagi beguna keren. Lah arsan senang. Wes. Oh, jangan kan teh pun dan dapar benar tak. Pagi belum teh namar ba. Katun jadi kelingi na ying teh ya tu ba hawan tu seying teh te ang na bangangam de tengi ya kajing le jengki bro arngut tip hendre ngi chus ngap de kajing ya tu jengki ken de kajing le jengki te ngi yo ngim tip tang bang chus ngap de kitu bro arngut no pi ang maka ta ka ang ba ide mai ken kata kajing sabar ngenta manga por bakar ngam dan ti te namar ba ngar ngam dan te kata ngam de tipahan re ngi chus nyau ba imadu trajengi te ang ba kata kajing sabar ngemi ang bal ladangan lej ay akan nek afayar kumut long kihap sip aku hajar manuk penai ya kata tengah cisngu na imadu
Namar mai ong bangangam de patrai. Ong ahap dai patrai. Katun ka jikiri pot bakai kelung ni ong ada namar mai ikam bari mai teh ring mau pada ong bangangam de. Tengir ni klem lei ai ha kata kapor ni asngap bercerca. Te hadin pede kawan ke jinthok dai. Te kawan ke jinthok te ngiyo ai kata ke jinthok. Te hadin pat ni mat de batai kata ayat kata kalawan ke jinthok. Kajing thok di ke baong ladap mlak ban pun kelai kan ni teng kamyan ya kan teng kamut long hapok sau sui am sau kan kem nak teh long hadin kata bangi la yo ikut kajing thok kade ni hab yada kenya ke beri lajong an ke ni haban wani kenya hapo police station ni haban keli banyak kumno bangen lek kumno bangen namar bangi yo ikut kajing thok te la ong bahap ai no da ka FIR ke namar ba kawan ke kajing thok tingi ai no long hadin pede long dalam ai pede FIR long bari ni pede la syakhat kum tu hapo ku ai te ni hab lekin namar bangi la ai pede FIR ke la kawan sikithanat la lek sakte ban tes ya kabri hoto kabiang na kaduna tingil alek hapo sibil hasar ke la on ban lek ya ka DNA tambah long akla hadin ribunan sale intaka DNA ke pinang sikhat kum tu hakut hai kum tu ong ban cucim statement tu long pinang di rinsul ngak ke apa kata kakam kadang nyaga ke lejan ne long ngir nim snong long no kum no nim snochani achuten lemar balik ke jak ne berusi kata ba kamlong di ne je haka dan haka kes ne kali jat hak ne telong ke ke nyangi ke yin kasem langi kitu ya kapor ka an tilek ke tempat hok yo ya kata report ke yang berkan de ke tempat hok ke tempat ke am habedi berkani la kalian ngajongi ngi suba be ba kamdi ka jino ya ka jogi darade ne paniap darade ngi suba bagani kadi be kiriu transna bane ye kani bat bashim ye kamasing bagodor jogi de kimusim baru angot na kalian jongi ngidan ye kata baga bat ngida itu ye kata bakamdi ka jilehi bat rei la shudusman kita giriu transnam kibra shim na gajim jo gibriu kiba kimba khain shuru wani ka basiem ko bagodo ye ka bulai urat hawi ki Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya